。Jaz vam imam 5 vprašanj, medtem pa lahko že tudi vi pripravite kakšno svoje vprašanje. Kako ste se znašli v filmu Queer Japan?私は日本で毎月開催されている、そして30年弱開催されているデパートメントエイズというフェティッシュパーティーのメンバーでもあります。そして私は年に1回自分で企画したゴム祭ラテックスフェスティバル、ラバーフェスティバルを私の企画で発表しています。そしてその中で私の新作を必ずそこで世界初上演をデパートメントHでパフォーマンスしています。その時にクイアジャパンのグラハム監督がたまたま取材に来ていてビデオを撮っていました。で終わってからインタビューを撮りたいという話が来て、そしてお受けしました。Jaz sem članica tako imenovanega Department H, ki deluje že nekaj manj kot 30 let. Gre za bolj underground prizorišče za različne zabave. In enkrat na leto se odvija tudi tako imenovana rubber party, torej kostumska zabava iz gume, lateksa. In enkrat na leto se je udeležim s svojimi novimi predstavami. In ravno takrat je bil slučajno ta režiser zraven in me je posnel, potem pa me je še prosil za intervju. Kaj za vas pomeni ta film in se vam zdi ta film pomemben? 私はこの映画を見れてすごく嬉しかったです。編集にすごく時間がかかりましたけども、日本はまだまだ保守的な国ではありますけれども、こういった日本だけではなくて海外から見られるってことも意識しながら、自分のアイデンティティをどう考えるかっていうことを逆に質問されているようで、そういう意味でも大変意義があるフィルムだったと思います。Torej, zelo sem vesela, da je ta film nastal, ker sem bila malo zraven, sem pač videla, da je bilo pri montaži veliko dela, vendar film je prikazoval japonsko, torej queer japonsko, tudi iz vidika tujine, skozi tuje oči, in zato so tudi nastopajoči pravzaprav se zamislili nad svojimi odgovori, kako so videni sami. In glede na to, kako relativno konzervativna država je Japonska, se mi zdi obstoj tega filma in odmev tega filma zelo pomemben. Jutri imate torej performance v galeriji, oziroma razstavo v galeriji Vžigalica. Kaj sporoča vaša umetnost?私の作品はこういった人工的な
自分の第二の皮膚を自分で作って自分の身体そして自分のジェンダー自分のアイデンティティ全てを自分自身で開発していきたいという思いが一番最初にあります。Prvo sporočilo oziroma kaj jaz vidim je, da želim torej s pomočjo te umetne kože, lateksa, na novo ustvariti svoje telo, svojo identiteto, svoj gender, svoj spol. そして私の作品、私のパフォーマンスで行うことはさまざまな家畜、これはポークですけども、例えば牛は私の作品に登場するキャラクターは全てメスの家畜です。そしてさまざまな役割を生まれた時から与えられた役割を淡々とこなしていきます。例えば牛は乳を絞られて、羊は毛を剥がされて、鶏は卵を産み続け、そして豚は殺される、屠殺される。そしてファーマーガールが最後にストリップをします。そしてそのことによって生まれてきた時から与えられた役割を昇華する。そうすることによって自分のジェンダーが人工的な環境の中でジェンダーってものは作られているってことを重ね合わせているのとともに、それらを昇華したいと思って作っています。Svoje predstave ustvarjam z domačimi živalmi, torej, ki se uporabljajo v živinoreji, in vse so samice. In te živali imajo vsaka svojo vlogo, torej krava daje mleko, ovca daje volno, piščanci oziroma kokoši jajca, prašiči meso. In s tem predstavljam to, da so te živali, da je tem živalim dodeljena točno določena vloga, ki jo morajo odigrati. In to so umetne vloge, ki so jim vsiljene. Na koncu se pa potem še kmet in kmetica izvedeta striptiz. In poleg te umetne vloge, ki jim je dodeljena, skušam s predstavo vendarle preseči, pokazati možnost preseganja teh umetno dodeljenih vlog. Povedali ste, da se kot ženska v japonski družbi ne počutite dobro. Kaj je skupnega vlogi ženske v japonski družbi in podobami živali iz vaših performansov?もちろんあります。私は自分にコンプレックスがあって、自分の身体が好きになれないというか自信がない。そしてステレオタイプな女性像を与えられることにも、そして演技をすることにも疲れてしまって、全部から超越したかった。それで自分の身体を人間の姿であることも性別も人種も全部から超越できる存在になりたかった。そしてこういった着ぐるみを作り始めました。この着ぐるみは私の皮膚の延長だと思っていて、それを自分の好きな形にモディファイすること、モデリングしていくことによってどこまででも好きなものになれる。そうやって自分自身が変わっていけるっていう自分のためのスーツが、身体が必要だと思って作っています。Torej, ja, prav gotovo je nekaj ujemanja med vlogo ženske v japonski družbi in tem, kar počnem.
sama se ne počutim dobro v svoji koži, v smislu svojega telesa in tudi težko mi je igrati vlogo in se ozirati na stereotipe, ki veljajo v družbi, zato pač ustvarjam takele like, ki so pravzaprav podaljšek mene same in s tem, ko lahko napihnem te like, jih lahko tudi po svoje oblikujem, se pravi tako, kot si sama želim in s tem, ko sama sebe lahko oblikujem, želim preseči te stereotipe, to ukleščenost v družbene normative. 私が今日お見せした豚とかは家畜なので、ディストピア的な世界をそれでも楽しんで生きていく家畜たちですけども、他にも私は昔火のスーツを作ったことがあって、中に LED を入れて光らせるんですね。自分の、ボタンを押すだけなんですけど、光らせたらびっくりしたことがあって、自分の皮膚だと思っているラテックスを光らせたら自分の心まで光ったっていうすごい体験をしたことがあって、これは私の思い込みの力なんですけども、自分がいくらでも何にでもなれるというか、自分の身体を自分で手に入れれるんだってことの喜びを謳歌したことがあって、その気持ちをやっぱずっと忘れたくないなと思ってます。Prej ste videli ta lik, to pujso, torej v osnovi gre za klavniško živino oziroma pač živino v živinoreji, ki živijo v nekem distopičnem svetu, pa vendarle želim pokazati neko možnost veselja, nečesa zabavnega. Poleg tega sem pa imela tudi eno zelo izredno izkušnjo, ne samo lutke oziroma obleke živali, ampak nekoč sem izdelala obleko iz lateksa, imenovana Ogenj, ki je bila odznotraj osvetljena z LED svetilkami in ko se je tisto prižgalo, sem začutila, kot da se je tudi moje srce, moja notranjost prižgala oziroma zagorela in tistega neverjetnega občutka, ko imaš res lahko v svojih rokah svoje telo, po svoji volji, ne morem pozabiti in s to mislijo nadaljujem še danes. Najlepša hvala, da ste danes lahko z nami. Še zadnje vprašanje imam pa v bistvu, kakšen vtis je Ljubljana naredila na vas do zdaj?「私はリビアナに来てずっとギャラリーの中で設営インストールの作業をしてて、まだ全然観光に行けてないんですけども、私は来る前からすごくリビアナに遊びに行くというか展覧会をやりに行くんですけど、すごい美しい観光場所がものすごく多くて、これから行くのを本当に楽しみにしています。ものすごい美しい鍾乳洞とかケーブとかキャッスルとか、すごい観光を楽しみにしているってことと、あとご飯がどこも美味しいです。そしてみんな優しい人が多いなと思って、ギャラリーでも毎日覗こうとする方に展覧会見に来てくださいってお願いしてるんですけど、皆さんすごく気さくで嬉しいです。呼んでくださってありがとうございます、ヤニさん。嬉しいです。Torej, zaenkrat sem zaposlena samo še do zdaj v galeriji, ko sem postavljala svojo razstavo, tako da nisem še videla veliko v tem turističnem smislu, ampak preden sem prišla, sem seveda se pozanimala o Sloveniji, o Ljubljani in se mi je zdela krasna dežela, tako da sem se že veselila, da bom lahko videla marsikaj lepega, kot so jame, gradovi.
昨日は一瞬天気が晴れて、毎日雨だったのは天気が晴れた隙を見て、準備の作業をやめてリュビアナ城に行きました。ものすごく紅葉が美しくて、本当に完璧な時間を過ごせました。ありがとうございます。天気にありがとうって言ってもあれなんですけど、明日展覧会7時からオープニングなので、皆様ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。Torej, ravno prav včeraj je bilo jasno in med delom sem uspela skočiti na Ljubljanski grad in pogledati naokoli, in bilo res čudovito, sploh zdaj jesensko obarvano cvetje, listje. Poleg tega me je navdušila hrana tukaj in pa ljudje se mi zdijo zelo prijazni, zelo sproščeni, veliko jih pokuka v galerijo medtem, ko delamo, in vsi delujejo zelo skulirano, zelo fajn. Tako da jutri odprem svojo razstavo oziroma performans ob 7, tako da vas lepo vabim, da pridete, in organizatorjem pa seveda najlepša hvala, da ste me povabili. Zdaj pa bi šli kar na Hvala. Če so kakšno vprašanje iz publike, so več kot dobrodošle. Ne bo po japonsko. Skratka, mene zanima, zakaj naslov Klavnica, zakaj 17 in njeno delo v bistvu jemljajo za svoje tudi gibanja veganov in tako naprej. Skratka, a je tukaj tudi kaj kritiziranja uživanja mesa?それはどれも違います。私はポークが大好きです。美味しいです。私はいろんな屠殺場に見学を行って、どういった過程で、日本の屠殺場しか見学に行ったことはないんですけども、どういった過程で動物たちがほふられているかとか、いろいろ、調べたりはしています。ただいろんな動物福祉の観点からとかいろんなことは考えますけれども、やっぱりみんな家畜っていうと殺すってほふる屠殺をするところばかり目に行きがちですけど、実際はそうではなくて、そこに至るまですごく長い過程をこなして育てて、例えば豚飼ってる人って旅行とか行けないんですよね。旅行、トラベル行けない。なぜならずっと世話をしているから。だからもっとそんな存在に扱ってる人はやっぱりいなくて、一部いるのかもしれないけれども、私が会った人たちはみんなものすごく丁寧な過程で家畜と付き合っている。だからもっとなんだろう、屠殺場というと近代主義のシステムでもっと消費してっていうサイクルの部分の批判的に見られがちなところはありますけど、もっと実はなんで飼っているのかがわからないっていう家畜たちが結構世界の牧場を見ると多いんですよね。食べないでペットみたいに扱ってるっていうか、ペットは家畜なんで、なので家畜に関わっている人たちを否定しようとは私は一度も考えたことないです。むしろいかに食べるってことと愛してるってことが一致できるように
した方がいいと思います。だからビーガン運動とかのつもりは全くなくて、もっと何のために、食べられるためだけの短い命かもしれないけど、繁殖力は実はチキンなんていうのは鶏とかは人間の10倍の繁殖をしていて、実は別の意味では成功していたりとか、もっと矛盾に満ちているんですよね。生命をコントロールしているっていう成り行きが。それがいいとか悪いではなくて、生命を飼いならしてコントロールするってことが何なのかってことをむしろ知りたいというのはあります。Torej, v osnovi izhaja iz vprašanja, kaj pomeni nadzorovati življenje in reprodukcijo. Tako je odgovorila, da ne gre, njena umetnost, njene predstave niso del teh gibanj. Sama ima zelo rada svinjino, je pa nekaj časa preživela oziroma se je pozanimala o klavnicah, sicer pozna samo razmere na Japonskem, kako stvari izgledajo, in ko se reče klavnica, pač človek pomisli najprej na ubijanje. Ampak videla je, da je potrebno pravzaprav veliko nege, veliko skrbi za te živali, recimo za pujse. Kdor skrbi, enostavno ne more v tem času, ko mora skrbeti za pujse, ne more recimo hoditi na potovanja. In bolj jo zanima, bolj gleda na to povezavo med tem, ko jemo, se pravi to, kar na koncu pojemo, in to, to hrano, kako jo vzgojimo. Torej nekaj, kar ni nujno, da bi gledali kot slabo ali dobro.ただ家畜を最初に選んだ理由はもっと単純な理由で、弱そうに見えたから。あとスローターハウス17っていうタイトルは、私はカート・ボガネットの小説のスローターハウスナンバー5っていう小説のタイトルがあって、そのタイトルに惹かれて真似をしたんですよね、そのタイトルの。でボガネットの小説はスローターハウスナンバー5からだったんで、私は6から始めていろんな場所で展覧会を行うたびに数字を更新していっているっていう、そういう理由です。Prej bi moral dodati, je rekla, torej v klavnicah recimo za kokoši, kokoši imajo reprodukcijsko moč nekako 10-krat večjo kot človek, torej v nekem smislu so pravzaprav še bolj uspešne, ravno nasprotno, kot pač si mislimo, da so to neke, torej da gre samo za neko ubijanje, se pravi nasprotno gre za nek uspeh živali. Zakaj sem izbrala klavnice? Enostavno zato, ker se te živali so videti najbolj nemočne in najbolj, se pravi, nebogljene. Številka Slaughterhouse 17 in tako dalje, sem dobila to namig od romana Klavnica 5 Kurta Vonnegutta, in jaz sem naslednjo začela s Klavnico 6 in vsakič z novo predstavo nadaljujem te številke in zdaj smo prišli do številke 17. ちなみにカート・ボガネットの、スローターハウスナンバー5は、ドレスデン爆撃の模様を描いたもので、その人間が、家畜のように戦争の時は疲れている状態とかを描いて、その後はどんどんちょっとぶっ飛んでいくようなお話なんですけども、そういうのもちょっと重ね合わせてます。Vsebinsko, torej, ko sem prebrala to Vonnegattovo Klavnico 5, pač obravnava bombni napad na Dresden in potem opisuje stanje, razmere ljudi, ki so obravnavani kot pač živina, in tudi od tu sem dobila namig. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne,
potem zaključimo počasi. Najlepša hvala še enkrat, Seborg, mogoče še en aplavz in hvala, da ste prišli. Hvala.